your boat and soul. Ordine bache, mafunu ma, eradina waye. That's right. Yeah. Sa. Come on. Adiwo Kristo mo. Adumbro swa ni tumika ni moja ni mutumino na odi etia mi sisuka etie na mi wo yesi mebuni ah yeah my Jesus mebuni. Baby, I'm medrio, enye mina mayi. Eye radina waye. Ano pray yajitum senye ya hoden. Enye ye nyansa. Eye adumbi. Ene radi nyankopon achicha mana so woni meso. Ami eda so tinkwem. Simano eduanan ensia and aboapa no pano nsia ho brena so free sabre kopem se nondu ebebo dwumedia de brodi and that so any matching of frame obo ba ofori amanfo yeba sro na wakan ho free sabre kopem se nondu ne bebo na ye de dwumedia ne dia brel mami akua fra komo batampa studio and yebutu anopai a ye de osom no e de brel achima boabo and ye war we are here for na betimi atie bi www.ahenkanfmonline.com my tuning modern Ghana Zaino radio app Ghana Waves app Google Play Store and say App Store download this apps ya me kan ye nyina emubia na fe hwehwe Ahenkan 93.3 FM baby a wo bia betimi atie ye ndwumadie aya na wa hyene so de amaye you just have to hook on to our frequency modulation 93.3 megahertz. Then you are good to go. Fitianopa ekosi enwumre. Ubetimi atie njumedi ahodo no. Sabre de match brana so. Na se de onim se match no eye puema ntemu nyina njumedi a wagye atum na no odene. Na urade nam so de yensenkyerene. Nebrena so anything kan ho ye da asese wa maye kwan wo fie ho wa dwuma ni mo car ni o bicycle no so moto ni so baby a wa maye kwan na no pa bia no ye da ase bebre onyankopon ti nani mu nkyere wo onko so ankan ho no no momoa wo onhyira wo oma wo enhyira emmi wo se ne be ya wo de aseda ene ayeye ebekoso ade ama de din kronkron no Eni je sam no say awurade nyankopon de awura bosome foforo mu nti enne eye November ne da edikan de awurade ayeyen onye ye den biem oni ye di ni yi ankasa aba aka nafuwa ne kakra bi na ye de afimu nu ankasa ye de akwa awie ye Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM weja party wo Kristo mu adoro swa intiminka ni moja ni mutumino na odia
enti ye de wie mbobro nsem de bema afa ye wie a na ye de onyankopon asem de atoa so ama na se wotai etie me pa ye wura bosome fufuro mu bia no a eya me ma wo bom paye e declare nioma bi fa. You know why? Bosome fufuro bia onyankopon de ye wura mu no eya na bosome no ewo eniema papa ewom. Bosome no enhyira wom. Bosome no enuonyam wom. Saa so na saa bosome kro no ano. Nyarewa, ruo, enimguase, eka, ene saa nneoma no ewom. Enu nti yewura bosome fufuro no mu saa. Onyankopon yen eye yadom bie bibi so kire yen. Na yatumi a declare enneoma papa ewom na yatumi afa ediso. Enti anopa yin so no exception. Ne ye ba be ye no ye be declare enneoma papa. Ye be kan inhyira nsem de ato ya abrabɔ so. Ye be kan anuonyam nsem de ato ya abrabɔ so. Ye wo gidie se onu nyankopɔn no de ye be kan bia obema na bam e de amayen. Enti anopa yin so siesie wo ho. Ye wie mbobre nsem ne pe. Ye be declare the good things in this month of November. Say onyankopon de ye wura mu no na kyese wo botaye bi de mayen ni nti no de ye wura mu. Nti niema papa bi ewom yenye kyefa ewom no e wo se yetimi fa yade edi so. Enti mami nyi wie mbobren nsem no mfiri ho sane ye be ya yebetimi aboyero nyankopon nsem mu enne ye be ye nioma mienu ye be declare nioma papa de amaya brabo ye wie a na onyame asem e de brew from Monday no ya boni nyina tofa enne na ye de asini amakwan ma sports fo na ba betwa so e de amawo eni ntimi nse bre no aropa yi ewie mbobren nsem fiti sabre ya kosi anwumre osemi nka nkire wo se aropa ya me no kase no ebo asi ne titiri wo wo emepo ene nkwaibirituo ho no ade a ebo asi wo ha imu odin kakra wo wo te se kwawu bepo ne so eburi bepo ne so mo wo kufodua mepo ne so ho no ade a o kire se ebo asi na emu bebie ebo no mu bebie ebebie kakra ama awia no ayi ne ti efiri no ndubrem ede kono o kire se awia ne be ni ti efiri no ndubrem ede kono awia ne be ni ti na ginegina mu a de akwa kosi premtobre afi free premtobre ho no na awia no asan afa free ho eno nso be ginegina mu abobia kama ede akwa kosi no mienu efiri no mienu no miensa e kono abusuafo se men kan kire o se nsuo nani beba fam ebe mu na ewa puema ntem ya yahodo bebre no a nti efiri no ndubrem ekono awia no betwe ne ti na agyamu de ama premtobre na fe premtobre ho no awia na hyeda somu abaa de afiri wa de akosi no mienu no miensa ensuo ne be munimuna ewo meaye ahodo bebre no a ebe hyase se eto ewo meaye ahodo bebre no a wo kire se ebe ye saa de akwakwa kosi anwumre no nsia no nso ho no ensuo wo wiemu a wo kire se beto eto nso ayeremo be nante afam kakra ene ti fiti sabre ya akokosi no mienu no miensa no awia no ebetwe ne ti no ndu akopem sabre no na afei agyamu di ama nsuo efiri no miensa e de akwakosi no nsia no nso ho eto a nsuo ne eto a o kire se ayeremo be nante mu kakra wadawroma ewie mobrensem se de besia kwene demu no ena me de ho ama ne bo e de ama wa afei ena adu fidi na to ha no mo aha eye Ahenkan 93.3 FM dwumadie ni din de maachi ena me nso frame obo ba ofori amanfo ma me mo achi na me mo akwaba enfamra ene dwumadie ni so Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM
mebo yesu mebo enti onyankopon de awura bosome foforo ni mu da bia wo bia mepese wo bebie wa no na wada onyankopon ase enye nipa nyina na nya ne saa enti bie wa no na ka se mi wura me da wase magye nkwapa me kronkron na ye se wama men so mahunu obubu obusome wama mahunu the month of November in the year 2024 abusia nya nipa nyina na anya ne sei nya nipa nyina na omutie yie ema onyankopon de omu wura mu ma November yi omude omu ani ehunu bi nanso mini umienu awurade de yenkwa chen wanye ensika wanye embribi wanka se obone dɔɔso dodo ɛni nti metwa wo nkwa so awurade anka se wo ho fe bɔfoɔ yɛnsomfo kɛseɛ anopa yi wo ma ne yɛ ka ne se yɛda wase ayeye nyina yɛ wo de na ase yɛ wo de tumi nyina hyɛ wase ɛni nti de yɛ ka ne se gye waye yi onyankopɔn gye wo na ase onyankopɔn gye wo nkamfo sanse de wayɛ dɔɔso de wayɛ buru nipa nte ase so sɛ yɛda so ti nkwamu na anopa yi yankɔ ho nsuo yanye ho adwuma nsa na ade ma yɛn ne mmom yɛ adom na wode abɔ adom so na ama anopa yi yɛda so ti nkwamu a tɛkyerɛma da abɔdwem na mogye die mu afuru sane yɛwura anopa yi yɛda wase yɛyiwa yɛ kamfo din obambɔ ne wahumɔboro a wakyekyɛ amana so yɛ ne yɛbusua santen nyinaa so wɔmo ayɛ no ɔmo wɔ adwuma mu ɔmo ayɛ no ɔmo ti fie ɔmo ayɛ no ɔmo kɔ asɔre ɔmo ayɛ no ɔmo ti mpɔtam awurade wa ama bɔne bi anto yɛn na se yɛda so ti nkwamu a nea yɛka ne sa seda yɛ wo de a ɛnase yɛ wo de a ɛntrontrom yɛ wo de a yɛpagya odin de kyerɛ wiase nyinaa bɔ wo nsamana ne nsa mpa wuni onyankoropɔn a woko kyere dɔm ɛno nti ɔdodoɔ no afrɛw amansan hene mu bransam a woyɛ mu katawere anopa yi wo ma yɛda wase obambɔ no wadom wonhwɛ so pa yɛda wase wodi awura bosome foforo mu afei yɛwura yɛyɛ ahohoɔ ne amanfrafoɔ na wodi yɛwura bosome yi mu nanso anigye sɛm ne sɛ wasɛm sɛ ne ɔde ne ho to awurade soɔ no ade nyina di boa no ne wie ne yie anopa yi yɛde yɛho ato so na yɛwɔ gyidie sɛ wobɛtutu yɛ anammɔn de yɛsi de yɛkorɔn ɛne ne yɛyɛ bosome yi mu awurade de yɛbɛyɛ musuo ne yɛbɛyɛ san ne yɛbɛyɛ amanneɛ ne yɛbɛyɛ kaka akwanhyia ne yɛbɛyɛ mpatuwuo ne yɛbɛyɛ gyahyehyɛ sɛ yɛda yɛ dɛm ne gyaba bɛtoa sɛ yɛn so adeɛ bi ɛbɛma yɛkɔ wɔ yiaw mu bosome yi mu awurade yɛgyae yɛ nipadua hyɛ wo nsa sɛ hunu yɛn mmɔbɔ gye yɛn mfiri ɔbɔnefoɔ nsusuyɛ ne ne nnɛ dɛ gye yɛn mfiri ɔbɔnefoɔ agyi na tuo na pam ɛne nhyehyɛeɛ bɔne a wahyehyɛ deɛ wɔto fa mframam deɛ wɔto fa nsuom deɛ ɔto fa aduanem deɛ ɔto fa atadehyɛm deɛ ɔto fa yɛn anamontuom yɛsrɛ wo awurade hunu yɛn mmɔbɔ bosome yi gye yɛn mfiri ne nyinaa mu na hyɛ odin na nuonyam ɛwɔ yɛn abrabom afei yɛwura yɛgyae bosome yi hyɛ wo nsa deɛ ɛde yɛn nsa bɛsom ma ne nya nhyira baabi ɛde yɛn na bɛsi fa hɔ ma yɛn yɛkɔ ɛde yɛn kɔ yɛba ɛne yɛn mmra sɛnea wahyɛ yɛn bɔ ɛwɔ David nnwom sɛ yɛkɔ a wo ne yɛn bɛkɔ na yɛba a wo ne yɛn aba bosome yi awurade ti w'anim kyerɛ yɛn bosome yi ti w'anim kyerɛ yɛn bosome yi ti w'anim kyerɛ yɛn ɛwɔ Jesus Christ din mu bosome yi mu awurade sɛ yɛahyehyɛ yareɛ yɛahyehyɛ amanneɛ yɛahyehyɛ wowuo yɛahyehyɛ ka akwanhyia sɛ ɛmmɛto nhyɛ yɛn so a yɛgyina wo din no mu yɛbɔ no adaneɛ yɛgyina wo din no mu yɛbɔ no adaneɛ afei bosome November tie ha yɛgyidi gyitum sɛ wode nneɛma papa na aba ɛnɛ yɛkasa sɛ Nyankopɔn ma yɛfa nsafoɔ a yɛde bie nhyira pono ɛwɔ bosome yi mu yɛfa nsafoɔ a yɛde bie yɛdie Jesus Christ udini mu the month of October will favor us all the days in the month will favor us the sun in the month will speak for us the moon in the month will favor us the stars in the month will speak for us in the name of Jesus deɛ de yɛn nsa bɛka bosome yi bia bɛyɛ nhyira bosome yi awurade ne yɛbɛdi ne yie bosome yi awurade bɛbie kwan ama yɛn bosome yi awurade bɛma yɛ aware bosome yi awurade bɛma yɛ awo bosome yi awurade bɛma yɛ apɔmuden bosome yi awurade bɛma yɛ atu kwan bosome yi adwuma ne bɛyɛ yie bosome yi awurade bɛbɔ kwan ato baabi ɛkwan nie he is the God who make way on the wilderness
wono na obokwan ene to sare so baabi enipa nyina ka se aha de enya de abi papa be pia firi ho aba oyo nyankopon a ofa saa kwan ne so na ode ahye ne ho anuonyam. The month of November we speak into you. Ade bia ye de ahye wo mu ya de bone sefa breyen yesuma nyankopon ja ye di hia wo kwan ewe Yesu Kristo dini mu yesre onyame ja se eni anim bosumi yi onyame ja ni anim yanamontuom ya juma kom ya wareɛ mu abrabo a ye boy ye nyankopon ne sommu bosumi yi awurade fa wo ja di anim wasɛm ma ye te ase se wo a wo bɔ soro ne asase mpo upie abonten a udi ja edi wanim eni nti bosumi awurade yesre wo ja no fa wo ja fa dum no fa wo juda mu jata no awurade fa di anim baby bia de na besi awurade fa wo hyɛ yensa ma yenye nkonimdifo ma ye manye nhyira ma yasefo nye nhyira ma niema papa empie mfiri bosumi mu mra na yenim se bosumi nso awurade se de wasɛm aka se unim adwenko a wadwen afa yen ho enye adwen se wo de ba be di yawu enya adwen se wo de be boye mfom no yenim se bosumi nso awurade wa adwen papa de mayen masa adwen papa ne mra mu mayen masa adwen papa no awurade emra mu mayen eniema pa bi e wo bosumi yi mu awurade ya fadi so eniema bone ya tujatum ewo Jesus Christ udin mu bosumi bekwa wiye no wo ma ye bedi adanse wo ma ye behunu wani onyam wo ma ye behunu wo basa ne sade mu oduru sefa wo ma ye bedi adanse na ye anuonyam hye e de ama wo awurade eni wudin bosumi yi mu se wa tro de abo obi moma so se owuo de ne bekwa a ye gina wudin ni mu ena ye kasa ena no Ezekiel gina ne nan so bɔ mpaye e ma wo awurade tie yi na osan sesan no a awurade bosumi yi fa wo mogya ne hye yenso fa wo mogya ne ye firi owuom fa wo mogya ne eyi ye firi yare mu se impo ye bra so se wo to nsa de frɛ ni a bosumi ye wura ye srew hunu ye mmɔbɔ ma bosumi ne nkwa wie ye papa na ye mfa seda emfa ma wodie kronkron ma ye wie no papam ewo bosumi yi mu ma ye wie ne nkonimdie so ewo bosumi yi mu ewo Jesus Christ udin mu amen na so obi nam ohaw mu obi nam amane mu obi nam nsɔhwe mu a bosumi ye awurade de awura mu yi awurade se wode anoyie de brewa sembisa awurade se wode anoyie de brewa sembisa awurade se wode mpagyaye ene wode brew bosumi se wona amane bi mu a eno no nkyira wieye se wona nsɔhwe bi mu a eno no nkyira wieye sanse onyankopɔn no a yedi na chi no onim adwenko a wadwen fa yen ho enye bone adwen enya adwen ode ye bekɔ ɔhaw mu enya adwen a obegi ahye atamfo nsa bosumi mu awurade anya ya nhyɛ ɔtamfo ne nsa afi mfiti ase enya afi awie na awurade begi ahye ɔbɔnefo ne nsa awurade se onim adwenko a wadwen fa yen ho enye bone adwen eya adwen ade ye bekɔ nkonimdiem asafo awurade na wɔka eya adwen a ɔde bɛbɛyɛ yenyie wɔde bɛpagya yɛn firi yare mpa so wɔde ye besi mapɔma tena bia hɔ awurade bɛpagya yɛn na wahyɛ yɛn nyonyam ɛno nti de yɛ namu ɛno nkyerɛ wieyɛ ebetimi aba sɛ wokɔ amane mu wokɔ ɔhaw mu wokɔ nsɔhwe mu wokɔ ateti mu awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɔwɔ adwempa de ma wo na sɛ ɔwɔ mo ɛtɔn Joseph na Joseph ɛkɔnkoaso mu wɔde ne kɔto afiase wotwa ntwa to so to ne so na ne nyina mu awurade fa so hyɛ n'anuonyam a bosumi awurade bɛhyɛ w'anuonyam bosumi awurade bɛpagya wo nea wonam mu no nkyerɛ wawieyɛ nya awurade mu gyidie ɛbere ne nna a wɔde yɛ n'adwuma no nya mu gyidie sɛ saa bere ne nna no bɛyɛ adwuma de ama wo awurade asɛm yɛte aseɛ sɛ wɔwɔ bere de ma biribiaa ɛbere a wɔde yɛ mu adwuma. There is time for everything and a season for every activity under the heavens. Onyankopɔn yɛ de ma Abraham and Sarai wɔn atwɛn mfie bebrenie ɛma awurade bɔ saa wɔhyɛ wɔn no sɛ baamu a anɔpa yi awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ wobɔ saa wahyɛ wo no bosumi wei ɛbɛbam bosumi wei ɛbɛbam na awɔtwe ɛbɛbam ɔbɛhyɛ wo anuonyam na ɛduru baabi a wogye tom wohuru ne sɛ adeɛ na asa kyɛ dodo asɛ mayare akyɛ dodo asɛ manim agu ase akyɛ dodo asɛ ɛpono ne mu ato akyɛ dodo nanso awurade sɛ Abraham ne Sarai ɛkyɛkyɛyɛ
ema awurade hyɛ ne ho anuonyam a ma yɛnye ne wusɔre tumi ni sɛ adeɛ bi awuo ɛwɔ yɛabra bom no awurade sɔre ne nansa so a adeɛ bi awuo wabra bom ɛkyɛ sɛ den ara a awurade bɛma no san sɔre biom awurade bɛma nkwa ba w'adwuma no mu biom awurade bɛma nkwa ba w'areɛ no mu ɔbɛma nkwa ba abrabɔ nim ɔbɛma nkwa ba nipadua nim awurade bɛsan ma nkwa ba w'abrabɔ nim busumi yi awurade bɛhyɛ ne ho anuonyam na nea afiri wo nsa awurade bɛsan de abrɛw abrabɔ emu ayɛ dene awurade sɛ wɔbɛsan kasa awurade tumi de nkwa bɛbam ama wahyɛ anuonyam fa hyɛ wo tirim sɛ busumi yi awurade bɛyɛ ade foforɔ awurade bɛyɛ nsɛnkyerɛnne awurade bɛpagya me awurade bɛgye me afiri m'atamfo nsɛm ɔde me bɛsi m'abɔmba tenabea fa hyɛ wo tirim sɛ busumi yi ne awurade aka fa wo ho ɛbɛbam Bible says in the book of Isaiah 43 verse 19, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. God of Abraham is speaking to you this morning. Oye apam krafo nyankopon o seba odi so. Na nuonyam beye kese di ama wo. Ne nsenkyerene beda adi di ama wo. Anopa yi me san esi so dua di ama wo se onyankopon wom bibia beye yie. Onyankopon ewo wabra bonim. Enu nti se bibi cha eno nkyere se wayi wama onyi wo maaye. Continue to hold on unto God's faith. Even in your darkest moment, do not lose hope. Hold on to your faith. Believe in God. In your darkest moment, do not lose hope. Onyankopon ni 2 minutes that so yen senkyerene. The new nyamre that so yang wenwadwuma. And I pray for you this morning. Me bom paye de ma wona no pay. Se bose bi awurade ahyew. Awurade nkoso ama wonya gidie. Baby eduru baby aya no waye mmere. Awurade nhyew den. May the good Lord strengthen you wherever you may be weakened. May he continue to ignite his power in you. Mananyo nyam tiase. Bosumi fufuro ye odi awura mu yi. Obeye de amayen. Obehye ye nyam. A wonwu ye nimu ase. Senke awurade ntumi nya anka no wo ho kwan se oda enra no. Anka ogye wo nkwa efiri wo nsem. Na so ama ade achewa no pay a, it means he can do exceedingly and abundantly and beyond human's comprehension. He can do it for you. Continue to trust in him and his timing. Na che se denyara. Jenya nkopon obenya nkopon no nkrunkru nyankopon no. Ongu wani mu ase. Obese wani onyam na abedi adanse. That is not the end of your life. Ofremi obowoba ofori amanfo. Ye the sports to aso edi ama you wi a ye de aka nyina e de beka ho kama edi ama wo erade ntina de mu nkyere no hwe wo so na fa hye otirim se dia wonam mu bia no eno no nkyere wa wie ye Joshua Mache obi me Joso bibia bokọ de bibia e kama bibia e kama wani agi bibiri sa eh enye bibia na ada wa letter ba on e wo da we da he no ni mo na was let ne de kra enkam de beba nne ya nka hwe che kra no ai ebeba but na no pe mo ne mo mienu bi mo okay we say last week memenda china na a week yeah you go nkran go yeah wedding really dey no china na 1 week o china be 1 week na some gba me mbo amane dabi nso umbisa me hwe say I think say we can ho ya hia mienu pe and then so na e fiada then me pese me bo amane but mama ne me fama no mbo amane me fama no mbo asa boni bi ni se bi previous asa fun bi abrante no kodi wo wedding na ase no eye wili ana obi na ware no wanhunu sa Hey. Kwa ke o de mama obi nhwe bi o de mo ye nyina yenko Facebook na ye ma obi nhwe bi o de ye ma obi nhwe bi na so o ye den yo hwe o ye kra di hanky kra be twa me so kra nti we e wili no wili no ona obugi no ade na
enwom na foforo no ananse ne nyina agye aboro so pressure o person beauty pressure am still na branch na yehwe ya enye. Oh, okay. Branch na yehwe ya enye. Uhurisa. Asem o. Na video na etisa na say mo machine. Oh, I see. Oh, but so why are there? We mumu. Oh, at least. We. We hiri ya kama. Oh, ya there. Okay. So hiri. Oh, any from there na wo betumi asa. Hiri wansa. Na hiri o se nyina ya sa. Oh, da be hiri so hiri no so asa. Na wo be unim sa. Wo na manu nduru onu me. Hanu se nke beje batakari. Na di TC form boom fumpa ni ade abranche huri koba sa no no. Asem. Ayi owi obeka che say. Oh, ba wa na fam de. Sam. See asaboni nkuma sase. Wantimi ansakra de ankenye. Abeti ne wife ya de sin no. Oh, say ma de naturally na ma nim sa. Sam. Oh yeah, naturally a man himself. Ni wife atat na o sheno ntinu no ntimi mbugi se na we but we dey no free way to. Oh, that be o say so we your program this no that very day no. Wasutimi a shema wasakra timi essay. Okay. So sad ya. Because ebu on say ya wo gina ho a wo sa no. Na o dwen say amenkrofo ye ba ye o manya duane adidie. Oh yeah. Especially who san kukushia nkrofo epekasa pa down. Oh there so about oya there samum asaboni there nanka oya branch no mo asaboni we there be abrante there so asaboni so kakra na o there hwekaga wan so wechire ho say na why no kagawa ho no there no or this side no best for no omo me saying groomsmen we near hwan minim ni dimu but minim no around or higher but minim ni dim. I see. Anyways, but omo ya de ababofo ya de ababofo that day no there kamia ko say ababu kru ni nyina na call enkran no last week omo ya de pa nyame nhira wo nyame nhira wo na enche ye be bi wa ha no mo nyina me nkonko giant sa don eno no ye ya oh ya de maybe dey me hu so ya de okay because wa kan dia maybe ansa me ni musa enti de oye ya de o kasa o ba to ya de unso bu a ono nsakra o ba we watimi apejapejja ne nsa tore apejapejja ne nsa da o je fans wa wi asakeke ni okoye ye ni I see but will ya de o hwe se de otimi puli sa crowd no na je se onko ye wo han crowd ya nka enya sem ketwa o ye wo han ka enya sem ketwa o ama ya de waba nti ebe pre waba wo hu oh okay nti ya mana kwa aba from next week wa ya de wa hye anuonyam wa hye mema ni nyina anuonyam wa ya de nti I think say we mum ya kama am ga say if you ko bi ke we no akwa gbonu tinko obi usi wa ya de se asabone de osabi make us wan asabone ana meboa asabone de osabi asabone de osabi but wa oye ne famu de Becky echo bi won Becky Force ko na oyare nti wantimi na Becky Force yan ko bi a o say really a better than wo no so who you shoulder who you shoulder until odunya botre obi a we go competition as obi start ya no bi papa ko ya ontimi nka say we better enti na kopim say won so be start wo de ye ntumi njaage we de no ye ntumi njaage we but me dey me see we de nya sa papa me dey nya say nya sa papa and as so be ya wo de enti duru ha e be enti me duru on man afei that tons on so say we na papa okay enti wo de yemfa we ni she fridge mu won so ye ode na ye so asa ni dia ye stream media it means say honum for e honum afebo enti duru honum no an say e date na ye be first November so the rain feeder ni akofa de ya ba so de enya de gisi ye be wu akokro na still na ade nguso na da so ho okay na da so enti but how many days to elections no aka 36 days all kind of free now na amanfo so kasa o amanfo kasa na em say
amanfo bi say omo kwan ya nya ma omo nti omo de say box na omo to aba no wo ba omo be hye no. Oh yeah, no they say afibia ko to aba ye te sa nsem no. Nti we ko sports we ni mo Friday funny we bi we dey 19 na ma me kan. Oh okay. 19 na ma me kan na okay na me hu sa mo se san sa de ya na ma san ye fi a. What is that? You can't need someone now move the biology in the biology. Biology in the biology. What's your friend say? Biology. Someone the boss on the biology boss on. Biology. I can't need someone now move the biology in the biology. Biology in the biology. What's your friend say? Biology. Someone the boss on the biology boss on. Biology boss on your best. Yeah, I inform me to me can answer. Ya can ballot box. I can. Me nana ye kuma grab can biology box. I see. I quite the baby I be ya be 12 baby omudi hunu na wo mo nje normal. Some the biology box. Omudi ba on besin. Mathematical box ada. Ono so your ba. Ye de ba o nye mission me enhwe. Ye nyina ka di dwa yanum. Obetimi akọ ye de ade e ba ya so o di ahye obehye say o dwananum keke so anka de ye say o kan do we o say say wan kan ye no de box ni be shi mu yi na etu abagum no enti eno de ekoto ba bi o mo di hunu na ba te enko ba bia ma me mfa ntia no pai en confirma Christophe Electricals. Okay. Christophe Electricals. Or you too much. Or too much. Ofili show you pa. No way. Or dan here. Or dan here. Christophe. Or say honey back here 10K. Christophe Electricals. Okay. I don't pay me man. Christophe Bakubi on saying. Okay, Christophe Bakubia. 10K no. Ono tiasie. Okay. Because okay han ba ko ni say han ba ko bia 10K. Enti mabo ni din be 3 times say 4 times you know. Also no a o sha si ebu akonta. 30K. Oh too much. Enti wo pese wo kokko sua adwuma o Christophe ha o se bra o be kire wo kama. Electricals no said ye wo be ye no. Or ye energy commission certified electrician. Okay. Easy for bonaba. Yes. It is a corner hono mo a uni problem dia. Obeye wiring mount so a. Obe mount certificate ya kire sampa energy commission. Ene dia man so betumi aye. Christophe or too much. E da no ni pronounce so no akasa. Me ni pa be ya. Why? Prince Kwenu. Yeah. Kakaku. I think Sunday day next week, right? Next week. And then now watch pepe. Okay. Yeah. I think the first. And then first. And then now watch 7 days. And then Friday and upon by this time now Kakaku Bobo and home. Atu ni bad news and so I didn't worry. Why are they? No. Enti Kakaku Nyankopon ensira wo fie fofora wo eba be bono abusua foforo a wo be bono Awurade o nsira so ane Messi ejare emma wo one ne yire ne ye fa ne sen Messi ejare wa ya ade ene boys ne empower ye enti se ibinim nya kokuduro saa no a e wo se yetimi show mu nkran na omo yire wo mo ho te se wilisi wa ya ade pa wa ya ade performance abone no wa ya ade etimi wa hye memma nuonyam especially na tipen sofo no wa hye ma nuonyam asan so ababa be ye challenge kese de ato ha ma wo mi hu se na braku etwa video any pictures nti obekoso etwa nkrofo video ni pictures saa na dem so be ya de om di see kakra nti ye braku so na braku ye onabo ena mi oso ye honorable na do ye honorable no nware ya yentumi ganjira o okay we also for kwa no nware ya ye kan kire na honorable share Alexander Braku onu be next sawa I'm sad you can't enti Braku ye ne bra boys of friends in the table of men ye dey Dika wo ho dada ntaka wo They want an table of guys or table of men. Well, could be on a video. Never say, and I've been so no. I said, oh, view, you are dear one. And to be to me, and you could do a trunk for wedding. An engagement to say, you could see that being Braku inside or your canopy. And the chingy kaga was a use also.
exactly dear mo nyandru so kra ade oni girl kra nyandru ho kra enyandru ho kra na yede ade yeah fine na so oni girl kra na say enyandru ho kra na yede ade na papa the dinner odi kan boy Kagawa oni girl and the mintimi nkan mo na fe utimi nya kukuduro kasa sa so say o tra ko wili die ni bi die o she papa ipa ni a o ya menye shi say wa da so ni a o ye sen o de na won so we the china 7:30 ya perfect o de tena ho o ba kwakwara o be wo pension baby okay it's my minya wona mo fa dia kan fan to aso fa my but once again ye mo wili abaso ya de Yakupon nhira ne fie a wabọ abusuan a wo kyekyere ne Yakupon nhira so na akoma so ade nyina Awurade nyemfa ma no na said ye na ano ye nana na mahia bright nana kwame so mu nkoja me nkọware ene ekoja na okọkọware ye em se edurafio se enurafio nana kwame san beka se omu besi nkoja me nkoto medin edurafi enu masa edurafi problem ane dey enu saje edurafi o si se enu ade ye kwa agona so edurafi be na aba afi maaye nti wo kan ko si se na wetimi di afi baako age we face ka mienu eri asem a eri asem a nana kwame bright uduru o di afi age we fa mienu aden se ku ewu begu no se ebia last ano last ya no sen nana kwame so wo hwe no obewo papa you for your coffee light shock ni ba ku bia why light shock ni ba ku bia obeba light shock ni ba ku bia ade fire nantia na no pay adeshiman ba Ghana mamba yatena se agudie mu nsem ena yede ehia wo kasa fidie sumidin Yoshua Kobene Jenim Yosef Aju betene nka Raymond Ashite Mr. Rat na fi Benito Mauli enso betena machine na china fi voices agodo de eba yan wahwe piepia tum ede amaye na bibia nso akoye yede asida ema eye ava 1 eye afishiapa promo no we eye promotion yede eba so edama womo mukunum ewu wono mo yirenum ewu afi womo madu mo mpanin fie so nananom asofo na afi asori mpanimfo nyina se ava 1 afishiapa promo no jumadi a na se eba so yese bra oba fa 200 Ghana cedis bra kan sika no 2 million na afi benya edura ne bo no esom be se 100 Ghana cedis 1 million na afi fako free na bibia nso enko kama fama we promotion aba na se eba beboa eye ye nananom na afi ye maame mo ene ye papa mo madu mo mpanin fie so no na the chance of 1 eye capsules and mixture no enso aba na ebia ode malaria 3D yale bi na etete wo ode no so koko anase waist pains yare na eja kodanda back pains na ofam uti epayo rheumatism atiesi so awo ohunpo chechechechecheche sciatica pains na wo na mu sanso na oyo babo so meso a na se ukọ afikyira ohaw ne amane a obafam no enyasem kotoa wono untimi endidi afi eye insomnia enso etete oda onda okan ceiling sa afi immune system no so no aye week enu ntino ya robia ekon ewie ya ebekra ansa na akọ oyo oba na se bema eneyi untimi enei embo adwuma won paso ye oye bema won paso adwuma ye no ewo fompa obema no so no ai ketekete a yese bra sanso na STI anase gono eye white syphilis na etete wo wani na wo hwadia unhu sanso na hunam ekekawa yese tumike na kopie mu ewo ava na kache na afi ava 1 capsules any Mr. BGB na bobo na sa nya wra nyam bobodi no enhwe entu ase ntempa so mfama ebia nso de no yaro a emu den epilepsy etwe ebia stroke usually bi anase pressure na beja so diabetes prostate hepatitis B na hawadwen asthma ntehyewa sanso na hernia etwon infertility so ye ba na se bema na afi untimi enwo no yese bre na afi yembo burning sensations na wo sanso na stomach ulcer typhoid fibroid afi HIV anase okra de no hunhum yare a yese bre ye ni nachiwade kana fe sanya ro nyina no enso afuru so ubepie mu awaye ava
1 Herbal Clinic ebehwe aboa na san yero mbobodin nyina no yetu ase ntempa so e de ma free massage de ma laboratory enso e ho cancer enso e ho ma bre na fe beje cancer na bibia nkoyie emfa ema ava 1 wo hwe ye kira kwan a na se Ghana hanum die ye hospital no yato enso apitin e Ghana hanum nyina asinfosu dwaso haye area honoma ena obohuen afi twefo praso yawo de junction so fosu road no so ye ho afi sanso na twefo himan ka so apampa so obohuen brema esikuma y junction around Hope FM honoma ene wo Mankasim Estate adjacent Kobis FM obohuen kaswa na ese opposite Snap Yaba Savings and Loans New Market Road no so Kakula junction so ena obohuen dunkwa on often atechem na ese back of Bola container no ye honom new Edibiasi opposite district assembly na se council no ye honom Asante Bekwai back of Chief Palace na adjacent Central Preparatory School top of Presby Church one man ena obohue Kumase Abrepo junction so ko ase behind football park na RFM honoma ena obehu ava 1 sansona oboase akapoliso between J Furnitures na fe Ajingo Sport ye honom takwa runway quarters no so New Hospital Road no so opposite Grandma Pub ena obehu ye afe achim odanya babo de road ya so uhwe achi akwanya na se Akim State SHS junction so Ohima junction 100 62 055 44 80062 na one ava 1 penifo enso edi enkomo na bibia ko kama edi ama Festus Enterprise Sebra promotion eguso ekoso e dealers in multi TV DSTV na fe Star Times accessories the attention nei open DSTV open multi TV Canal Plus AD Plus Star Times enso ato yusua kopiem of Festus Enterprise na yemboa all side kwan so television na pato brand bia bi ni size bia bi ebi of Festus Enterprise TV guide faith guide enso aba TV antennas TV wall mount size bia upe bia no benya bi ato of Festus akache satellite dishes TV na fe decoder remote ye di bi aba decoder sans na fe nyaka wa chie nyina no roni chiemu of Festus Enterprise akache benya bi ne wato na bibia so akokama edi amount enya no nko a open air conditioner eda ba odem office wadwuma ma ni nyina no kopiem of Festus on ma hospital bia upe bia no benya bi ato ho air conditioner bracket enso no etonto bi CCTV cameras ebe fixe ama ba bia wo bia no bo monitor nya ekoso office nya ekoso bedroom o kitchen ho o hall ho no ene wadwuma ho na bibia so akoye dem ba bia wo bia wiase nyina no o monitor na bibia so akokama edi amount se wo pay installers professional installers dia kopiem of Festus Enterprise akache ene ye be install audition amount o television no o AC no CCTV na fixe ade amawa o ho bia embe chire biu Festus Enterprise assign NM Copa Ghana Elcon Nakrana ama ye ma original Samsung phones on credit now the bosomi be say 9 nsia enso atua oba kanation so for sky credit tabra oya ne safa Ghana card eka ho sabe pe no ye the phone e ma udi kofie uyuso no now the 4 to 6 months enso atua na phone abayo odia dafebo uhwe chi akwan ewo eye achim down ma na ye ni old chimasi sport no na bonhwe ni prempren de ye fe Nanes Palace udu no to ni bonse nei MTN building bi ewo opposite one ma no ye ne ebonhwe nim ase on ma no Mr Festus Square na fo ni enkodi nkomo abane ni oni Mr Festus enkasa ewo 0244 51 58 49 0244 51 58 49 and 0269 30 57 85 0269 30 57 85 na on Festus Enterprise enso edin komo wom enwuma kwana no pa muso asen bi kan on da gudie mu nsam ehia o kasafidie eso Essential MFP Ghana Premier League match 9 games outdoor no Yankopon ayadoma and then say Essential na Odani Eriomana say Accra Lions Etnafi on a summer test air boss 6 p.m. no game no to dra mediama and so Etnata kwa on a Heart to Folk and so air born and there 6 p.m. game no and so to dra Odani Eriom Yankopon ayadoma na say that na games no to also Kumase Asante Oroko or Tenafi on a Heart of Lions and so at Ebony Brekum Chelsea Tenafi on a Baseke Holy Stars and so Ebo Biani Gold Stars Tenafi and the Dreams FC at the Aboni Karula United Tenafi on the Nations FC and so Ebo and Straterman and so Tenafi Became United at the Aboni Vision and so Tenafi on the Adriana
enso everybody na kupon admana sa Monday na game ba kwa kachi no ene so yi e de fro Legon Cities e tenafi ene Young Apostles enso e de aboni a we games out na atwewe ye e todwa o Ghana Premier League ni mu a medimu enkomo no e de agao Yemfree Ghana Premier League ni enfo ni nchemo e Access Bank Division 1 League no 2024-25 Access Bank Division 1 League no Zone 3 Match Day 5 Ochina ena jumadi ni Shasiem aye Pram Garaman Soccer Center of Excellence no dia no miensa Rainmasters FC womo tenafie womo ni Atram Divisa ebo ni eje Ikreku the second sports complex through democracy womo tenase womo ene Akosumo Crystal Palace Kings Palace enso e de event time so no miensa na sa games no enso eba so we Saturday ochina games a eba so Division 1 League ni mo afei kwasiada games a wodo na ebe toa so Great Olympics eba tenafie Tuba AstroTurf no so wamo ene International Allies na bebo sanso ena Akotes Park no Okom United no miensa wamo ni Kofodia Sempefi na ebo afero nchemo kukurantumi Ohene Park no so a Port City wamo ene Nanya FC ebo no miensa afero ni chemo enso Pram Ganamana wonso Akachi All Stars no miensa wamo ene Kutokuru Royals ede ebo ni Ho Sports Stadium Home Stars wamo etinafie no miensa wamo ene Golden Kicks enso ede every time so Monday 4th November 2024 no miensa Pram na God FC wamo ene Ho United na bebo wey Access Bank Division 1 League no match day 5 updates na mde jaw yenani enremu Kumase Asante Worokondi nkoma mfimfana mfama ndano pay enso na se former goalkeeper Adama Kumase Asante Woroko branch fan Muhammad Al Hassan ne kuma akra enso ede jaw se na no ada na nkrofo kasete goalkeeper branch fan Frederick Kasare akoda mu Legon City for ye no adwuma ama bia koye edema omo no se branch no omo na homene so no se opese otumi epeja ne mu na fe Blasters no onya bi edade mo na fe Kumase Asante Woroko obo adwuma panso do mo dachen obejane din dia se goalkeeper ya fan Frederick Kasare no so pejan homre so necessary man dey man dia grow because no opportunity say we say man dia grow because goalkeeping department na just one is a player I be out about 2-3 I be crowd team ko strike there be ndum pacho man na mbrepa o se na kotoko goalkeeper dia so ma wani bre nko so wo de obi bia dia kan wo se nipa o tin che no obe tinam obe demu a nya easy say obe tu ni sa o me go no go da ma hu no Friday kia dia boy we so very good then we catch him do am say boy we no go da because confidence na wo kitano and so those organize players no we say very good goalkeeper boy no Ghana hanko national team goalkeeper Ghana come friend national team goalkeeper and you know one so man na nebre because the boy no da the challenge man kasipa and two ye time no na me doju any Louis Queen me be pray me be san ya me pray me tina face 6 man intine doju any Louis Queen we the way match we I know we are the match we na echemom because no me 2 percent me ofie Louis Queen to me the 2 matches continue no also have the 2 matches continue no Louis Queen ada one no over the one intine tembia no competition no bia ye wal because ebi okono will lose 2 times so that means e be bench you inte say tembia o ma one bre inte that time do mo ye ya ma nyame ni di G League no we komana se former goalkeeper de Kumase Asante Woroko Muhammad Al Hassan enso ediaja na nwumre no nsia Takwa and Aboso Stadium won Takwa ade abobokwa wondin ade Media Sporting Club womo ene Accra had to folk never sit down to the bones are rotten Eddie Ebony ahead of the game and a head coach Edma Accra had to folk Abubakar Watara didn't come Accra Asia say how to folk there now so when na kwanya ahwo mubia ombon from goalkeeper defense na fe mefod in the papa omani mo nkwampo na sheda nye basa na enso nya aka no enso goal scorer se na be hard to folk ebeto atande bo beto atenem no en na ya dia na se hard team na dwen pan ye but ba ne board dia hard to folk team no omobobo pan ye nya Asem kotoa o se sa we nso de group nso omohwe no mo ye ho adwuma omo weke no eti na be ya hard to folk betumi abogo segum na bibia nso akoye dem hard to folk supporters na ona no si na ochem say without the supporters no hard to folk omuntim bobo lo mo bo no supporters number 12 dem hard to folk team na ntino na ho eze bia omabie pon to say train na hard to folk and supporters mbra na fa mmahwe bi na fa Chris as bi won ma omon kanche team no na positive one say wo omon fa na bibia nso enkoye mfa mo say ene game omni media ma ebo ne de o my training pan ye nti goals ndi omba progum ene no nsia na bibia nso akoye ene ma hard to folk boboko no. The important thing in football is the score, the goals. You can take the ball to go to your house, sleeping with him,
At the end of the day, you need to be very to take your chances. The few chances we get, we need to conclude it. Sometimes we miss some chances to score, but we are working on it. Without the fans, we can't play. You understand? I don't say if he's not there, as of we can't play, but we need them. This is the number 12 of your team. We need them every time to come. That's why we are training section. I store every Wednesday is free for the fans. You can come to see, to discuss with some 1-2 players, and for with me, no problem. We're making open gates the Wednesday because the fans, we need them every time. They criticize when he shouts he's not happy. He criticizes. We take it. When I come house, I look, I hear, I listen. And some of what criticize is positive. You understand? Some of them is the insult. That way, I'm very worried. Nti wei enso Abubakar Watara, head coach Edma Accra to folk ne komo eno de jaye no. Yenda ni enremu ewo Legon Cities bobo kono akopie mo bobo mu papa no ene so kasa ene mo bobo no abrantie fa ne Kwame Juma Ajiman ode nkoma Accra enso de agana no ada omni Kumase Asante ro ko boni ewo Legon Park ne so mo chekotoko ebo mo economy no ma dumi enso timu ba ko a na ese nkurumide no eko Edma Legon Cities bobo no na no ene so pai sentromfo ebo pini buzanse coacha ye fa ne park kosi fe binyisi an performance nde ene ma hyere nkoyi emfama Legon Cities bobo kono osi o papa ne de obo adwuma yipa na visa amre kono na se ne man hyere nkoyi emfama coach no se ade otumi se opa ne ma de gu akwam no ne ma ahyase ekoyi ade ma coach fa ne park kosi febin. Idea about who I'm about a coach, Pakwisi Fabin, and I'm linking that to this question. You know, he's a teacher by profession. And I said, okay, yeah, matches no so I about this season. And I said, so you'll be a winner team now. Once we have a bunch of very young players. Players no do no cram for no, they have no experience playing at this level before. And, you know, in games, no, once there's always when you have that level of inexperienced players in your team, there are momentary lapses of concentration, there are passes going astray, there are little mistakes here and there. Into your matches now even in the matches in which we have lost, no, it is not like we have been bad, though. It has just been little things but one of the things I'm not back with CBBA or catcher is look, we shouldn't worry, we are not going on relegation. He's a teacher, he knows what he's doing. He will be teaching them, and at some point, you know, just like every student, you know, the student then at some point, you know, they would come good. And of course, why you be that he's trained a lot of young talents over the years. So we believe in what he said, and we believe despite the fact that they started paying off. We nkomo bia Kwame Juma edija no amfara no asiwa obewie no na fe ode afutu sem kwadoma place ni na fisa na no ada game ekoso no na game no 45 minutes ekọ na wie ya na se kotokone Lagos City place no akwajo ma home no eno mo a ombe ye warm up no bench place no edi ntokwa akọ boni wo park no so a na se nso ni ye kura no pa fe no Kwame Juma enso aka eda cho bibia sesa nama no embo Ghana football no enso mfano to pa emfamfra na sign ene city a isia kindness omo musia kan no 45 minutes adu na so omo kwaje omo home a wa free bench a wo ba abai warm up na femu de ntokwa ede 7 de kobo so sa ne ma ne de ehu hia se place no eye. The mechanic says some of these things are just unfortunate. Sabe in previous ye pese ye ball no e yet say abrochi di enubi. Sabe in previous and the matches no do na with TV. So in fact this year crampo say call half time utimi hu de ekọ so park now. What do you normally see? So two teams na ekọ recess players are say be omunya akwenya nsia kan bi and say more bench. They have the opportunity to come to the pitch. I don't know why this should even become an issue. And you see sometimes no sabe you say all who be ebesraw and say so be on your familiar with the Ghanaian game. Maybe I run the first time or share Ghana Premier League match. And as soon the person will be asking questions, what is strange about this? Say players are saying, need starting line maybe at half time, or it becomes an issue and then it leads to a fight. It was very unfortunate. It was just unfortunate. We commander Sekasama for Admiral Legon Cities Bubukono Kwame, Jomo Ajiman Sudiaja and Anope. Jones Asante candidates for National Democratic Congress any parliamentary seat na nase race no
ɔne ɛyɛ MPP candidate fɛ no Honorable Alexander Kwesiakwa ɛde bɛpre so 7 December na afei yɛahwɛ ne ɔyɛ twɔmpionata ɛwom na ayade a Sunday no last week ekopie mu dan kwanta sabre no na club FN Orlando football club omo launch club na kama na ase na papa dina ni jesem enso ebepie honom a wochie mu se ayade a na se sitting MP promise dan kwanta fo se omo park omo ball so no oben astrotef e da momo na enso asat now Sunday ni omo kasa no se sisia na mayade a ono de unim na ayade a 7 December yakopodi ni ho afofi na sa abato no ekodma NDC na ipeja onu Jones Asante sa as MP edema achim da astrotef mass edema odan kwanta obeye ne kama edamom. The member of parliament 2020 elections obe promises obe na astrotef and what their man kwanta man when to me and the party here that's a boss I was saying na when to me enti na da eno mu da died enti no me stress 7 December no yeso ipeja o man peni John Damani mama na epeja me sana me ko parliament odan kwanta mi kom astrotef ma said you say me and I even kra no my bobo no big investment was a resume so what I say resume na omo talent near the ecosro no munya big teams bo na kwantanso di epeja no odan di here den epeja and is all be some sponsor I think say the name egu akwam and inter schools so no was say your mom so almost sponsor near here dey shemukina say ne be ya almost kwala no so talent ne be dey epeja nti no sports no dey eda yakoma so ayede ne ma ayede egu akwanso we nkoma odigiant one fence one ma yen wada no say de nya chiremu Bangalore ayade a na say edifice bi wo no asase yantam da ho park wo so tennis court wo so afia asase da ho no na Asem kotoa na ho so no onabo Jones Asante ehebo say enya to aba ne wie na epagya ne sa no be MP de ma achim da ne first 100 days obesiesi ho no kama ama ho no so no aba ekra behwe se nyame adom ne to aba ne wie a na so man peni John Dramani Muhammad Nkuni na Jones Asante di Nkuni ma education center ne de e pan bia so e wo se yeye eno de mi refi se me nya ba power kwa da me first 100 days education center no ye be ama ye nua no mu enkuma no edu weekend bia omanya ba bia ye den akwaje omani so aja se odan nye krokito a ene medu on ma enhu hia se ebinim se e wo ku ba ye mpeni fo na ayede ajo omani mo bu omani aguso e na mo de odan ye business e discard den egu ombutum so aja se etina no de ye be ye de ahye odan ni onyam ye ko ye MP a so the project ba ukuro mu a o fe mma o no akwaje bia ka se o du botom ska na ye o du botom ska ye o de ya che o ma na na se o yafa aba na o te so so oni ska na wo MP ni na wo ska na so wan kokra nka ye die net sa ba bi na fa o sika ye wa Japan ne enso en kwa ba mu ne en kwa business ko so ade ase etina ne de ye be ye de ahye odan ni onyam we enso ensema Jones Asante ona ojinemu NDC afemu MP race no achim dan ne nkoma odigiaye enso eno no match fixtures 2024-2025 division 2 league no zone 4 match day 2 Kwabibrem FC omo betnase womo ene Boboko FN Golden Warriors FC boni no miensa sa game no kwasiada Assume Asek Park na so na sa game no baso afi Pentecost school park na so Sunday abuabo yase ha ya no yade edwafo Young Chelsea FC womo ene Power Rangers ene de Erin Tam so afi Damai Astrotef no so eno no Saturday Storm FC womo ene Power Breakers Abanase Raw Talent no ena omde Erin Tam so afi Sunday akwatia GCD Park Vidaco SA womo ene Jungle Stars FC na de boni Jungle Stars won ese league no mombo enti wonu mbehia bia no 3 point plus 3 goals obaji ko afie enti Vidaco fo omo enya 3 point plus 3 goals na no akwatia na ese GCD Park na so Saturday no Abomosu All United womo ene Kotoku Rush SC Erin Tam so we zone 4 of division 2 no fixtures na otwe ye ho no enam de jaw ene ni nkonkofo crosswa games outdoor na twere ye to dwano ene nyankopon adoma ehyiase uramu France anase udani ewremu a Mayoka etena fi anase Monaco etena fi ene Angers de aboni Lille Metropole enso ene Lyon de eboni France ene Potem udani ewremu German Bundesliga ne no Bayer Leverkusen etena fi oni Stuttgart enso boss Spain enso uramu anase Alaves etena fi
PSG and Mallorca na de aboni. Now Vinicius Junior our contract with Madrid till 2027. Na reporter yensa akane say Abrante Madrid for ni di nkomo sen kebeya ne contract with Madrid no on trade mu na so nya airban say Abrante enye na dwen so be extend contract no edema Air Madrid eye ado nchima website friend eye Rivero omo no mo report sa nsemi na sa nsem beto dwape na Chelsea Manchester United any PSG omunyina say Abrante friend eye Vinicius Junior no ne contract ne say onya trade mu dia omo di nachi ne ombe ya musabeka ni bia no musabeka na fa Abrante friend Vinicius Junior Chelsea United ni PSG no ne obedi nkan no obe sign dem all Udani Evremu Valencia dan kan Yakupon aduma na ka kira mu Madrid e wo game na eso mo bo na so ye say eye nsugiri a akwa yiri area fa eye Valencia kuro mu ono ntino mu game mo Madrid e wo na kira no mo tu ahye game no entumi emaso Madrid impani for sa Abrante fan Aaron Tuamani Abrante no omko sign no 85 million pounds edi fi France be pie mo Madrid team no mo na nanka omo hwe say na Toni Kroos beko Luka Madrid beko no sa Abrante betimi jan national we take manto na abodwuma edema Madrid dem so Abrante no baya epra bo no mo bo no so no enya dia omo Madrid fo mani jin anu ntino Abrante fan Aaron Tuamani boboko fan Madrid say adoma dan so don komi open up bra umbeja mu edemo Abrante fan Morgan Rogers na kan Edma Aston Villa boboko no reporter to Jonas Abrante January no mo ba bi ana coach fan Unai Emery ekwetabi no efi Middlesbrough boboko no mepiem ewo Aston Villa so oba na modern bonde aso ani yi papa entobukuzu ene ne din komo so betumi Aston ne contract na fi wasi akan Edma Aston Villa boboko Kofi Fancy na Steven Gerrard no mo say LT fact pe so mo sack no Nina ne say nanu ada Kings Cup Saudi Arabia no omo di division 2 club de kobo ni an transfer division 2 club no ahye na yi na free mu e na fi training so ye omo ye no so no e ye o sheda skip time ni bi e say mbi omo ko training 3 a Liverpool obo game 3 a na wa twim no de ko no nya time ko hwe Liverpool team no enu nti no omo say sa ne ma na e ko so no omo ni nje ho enu nti no omo sa Steven Gerrard and so edi na free omo sakre no nko Liverpool Liverpool isi ado manya coach na ora keto bi nko Orlando for say esi am bi mo pono to we player na person si aka mo ma ana person bobo a betumi akọ okay kwa na ko e train no mo dem bo so ni okay na ya fa Gifty Afenyi from Frempen Enterprise Razak me sure say me sakan here die Razak him schoolmate e kaswa ye me ni nyina e body order ya na o say ade a Gifty Afenyi ne dofo pa na Razak wan fa ni aka na nka ho o de edibesi o de ba ebeye edi ama nti Razak say ochia Gifty Afenyi ochia no pa yi ochia no pa yi na me sure say bibi ba so Razak kan fa information na nka ho nti the information ka ho a edi beba midin Joshua Kwabena Jenem Yosef Ajuti nka Benito Mauli enso Pepian Voices na gum MIA production e kan ho de mayen Mr. Ruben Ashiterat enso produce show no from afar idi you see her na ye job mu edi wa hye oboba ofori amanfo nsa na wa drive wa kopim time anundu ebebo
Adisiye. Ofore amamfo amamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Who your anchor hold in the storms of life. When the clouds unfold, they are wings of strife. When the strong tide lifts and the cables spin, who your anchor drift of remain. Who your anchor hold in the storms of life. When the clouds unfold, they are wings of strife. When the strong tide lifts and the cables spin, who your anchor drift of remain. We have an anchor that keeps us steadfast and sure, fast into the rock which cannot move. The family in the Savior's We have an anchor that keeps us steadfast and sure, the billows roll. Adisiye. Oboba ofore amamfo amamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Who your anchor hold in the storms of life. When the clouds unfold, they are wings of strife. When the strong tide lifts and the cables spin, who your anchor drift of remain. Who your anchor hold in the storms of life. When the clouds unfold, they are wings of strife. When the strong tide lifts and the cables spin, who your anchor drift of remain. We have an anchor that keeps us steadfast and sure, fast into the rock which cannot move. Grounded family. Young fast and confirm at the sports team. Joshua Kwabena Ejeni, Kofi Ejiri, Brent Mauli. Yedo Mase, Obdia Kwago Pramani so. Update who you know the Amaye. Some 53 minutes after 7 a.m. matching. I don't need you made anything of framing or bow back. Oh, 40 Amanfo. Yes, sir, bro, you be corner or more neo Mawodano. Yamawomo live mentioning. Let me start with this one. A glorious happy birthday going out to you. Nanesi Edu. Uwo Kumase. Did you say Bibi Abakodi and Nanesi Edu? Happy birthday going out to you. Live long and prosper. And of course to be 93.3 and beyond. And also to Emmanuel Asante. Emmanuel Kweku Asante. Also one crying. And now no person called Kwewu or Dan. You see how they one crying. Shukura Loso. So happy birthday going out to you, Emmanuel Kweku Asante, and also to Ruth and San. Ruth Ewo Takra Day. Or CNN Awoda. So happy birthday going out to Ruth and San. It's your birthday today. Live long and prosper, and of course, do have a good one. And also to Ascona, formerly of St. Francis Senior High Technical School, France Tech. Oh, at Chimoda, and there I would Ascona, baby, I will be a glorious happy birthday going out to you. Live long and prosper, and of course, do have a good one. And to John Amankwam. I would want to believe so we didn't Amankwana and I was spelling and watch on Amankwam because Amankwam the MNTB that. Anyways, a glorious happy birthday going out to you. Live long and prosper. And also to Canilos Smart. Happy birthday going out to you. Live long and prosper, and of course, do have a good one. And to Vera, it's your birthday today. And to Stella Hazel,
Hazel. It's your birthday. And to Kwame Esuya Techi. Kwame Esuya Techi. When the strong tide lifts and the cables spin, will your anchor green of them remain? We have an anchor that keeps us Kwame Esuya Techi, our Ghana Immigration Service. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Step fast and sure whilst the billows roll. Fast into the rock which cannot move. Grounded firm and deep in the Savior's love. And also to Esiedua Emilia. It's your birthday today. Happy birthday going out to you, Esiedua Emilia. And I think so would you need to be chat to. That's right. When the when the strong tie lips and the cables raise, hold your anchor, creed of fair. We have an anchor that keeps us soon. Step fast and sure whilst the billows go. Fast into the rock which cannot move. Grounded firm and deep in the Savior's love. We have an anchor. That's right. Step fast and sure. Ooh, fast into the rock which cannot move. Grounded firm and deep in the Savior's love. So away from that, Yemfadi I can find some farmer. Antia Joan pay me moachi o. Se bibi aboko de. Antia Joa. Oh, there be. Antia Joa, we too much. We brutal. I don't pay what I chinti your bra quent your foot in addition woman at it was so the amount of focus where waka crowd but what better me. Also be intentional about who you surround yourself with. I think because Enra and Umreno, we were talking about you being intentional about life and Umreno, our boiling issues as so. Na me ankasa me Lieutenant Adwempa Yishia ha ne edin komono. We were talking about a brand here unfortunately on one ankasa agene nkwa free ne nsem ewo no say he dan so man. A brand here no ne nkanchema efre ne ka kire ne se wafa yafunu ne ho adane. A brand here ne ti ya ne se okokko to ono ani konmu ena wewuo. Eya we hosem. Enti we were talking about say ube to me jettison all these situations, you know. You have to be intentional about life. And I think the inspiration was from this particular thing. Let me share with you briefly now for you to so inti what that into see be intentional about who you surround yourself with. The right company will elevate you. The wrong one will diminish you. Be intentional about who you surround yourself with. The right company will elevate you. The wrong one will diminish you. I don't know. It's so simple. Yes, say, any paya now do mu etwa wo hu hia no. En sorry prekope mfa nkrofo mfa ntwa wo hu nhia. Enam fofo no a wo do mu twa wo hu hia o ye wadamfo. Ofa mobile phone a utumi test no, utumi friend wo ka say, "Oh, what's up guy? Hey, what's up my guy?" San nkrofo na do wo hu ngatwa wo hu hia no. You have to be intentional about them.
be very, very selective when it comes to people that you choose to be around you. Only the NTR. San Sempenin for Assembly or Moka say, Treme or Yonko, Namin Trel Wusubain. And it's the kind of people I don't wake out who is Siano. Yehunu Omwa Yetimi Hunu Usubain. Say Omo ye papa, a beboa a pejao. Because every single day, Biano, you are thinking about how you can make progress in every phase of your life. So what you say. But say, Omo nye papa,